there's no end. He never
Ahora inga te bime me te minisi min te te bime wowa a te sangora sawa kiro inga yo na mawan me meten nano ngayeren kana kota upa yei me meten nano una me kota ngira ni kan ngora ya kenna ina te tawano wei awa yo kan nam tai ya nang kukure ni busmai ko yo na unam pandare po ne isu wowa kya wowa to wana akia ten wakia kia comments yo on the live ngia ko te metoni ka kaitarai menam tapo ane kongo ngora me yei. Ahora inga te bime wanua te minisi min te awa te bime wowa tarane kanga ya kawaste me meten nano re tangira kina kona ibukin te tawano wei ari kina pa ika kwa narawan me meten nano nka ibuni ngai amua amuan roko inano ne beau o ta te kan te me meten nano ayo ta yo ka te me meten nano ya wa kiki asa kona ni kana kwa me meten nano ra ngayari na bubusi kung kande pa kona kana kwa me meten nano te kunare tikira ke me yesu me ria kain te boneis me bondiki pa nakamewa inongongora ya inano mai toro-toron te tawano wayo. O te sa memeten nano nakameuri kong kwe tenru ka menamta pa na kongora me yay kuna meuri. Ang kanaro na pa yay na pero meta pinikaninganing ayo an memeta ko meirarikim ya ka meuri anabe. Ayo ang kani memeten nanom are poni memeten nanom tikiraki me yesu.
meni kuna manda te songora meri ya kain te pone is mei bondiki ya wasirang kandeni karo koira narata inkai wapui mea wa te minisi mintia wa te pime wowa e pondang ini paisisi te pete ta yeyo ke aste me tona pen wa kina kono ntia wan me meten nano ngayaran kana kota ko pa poni me meten nano me kota ngira ni kan ngora ya kinna ina non te tawano we yo tere an kan ya tau ko tare pon na ko yo na unam pan tare pon nei su wa kya wa to wana a ke te nwa kya kia komenti on the live kia ko te me to ni me meta ko ngongora me nam tapo ane ko ngongora me ye Hey, what you gonna do when the Lord comes back for his chosen few? Hey, what's you gonna find when your heart be waiting or feel the gloom? Are you gonna be ready? 'Cause it's gonna be soon. Hey, what you gonna do when the Lord comes back for his chosen few? Hey, what's you gonna find when your heart be waiting or feel the gloom? Are you gonna be ready? 'Cause it's gonna be soon. Can you see the clock, how it ticks away? In a blink of an eye, it's the judgment day. There's a great reward, or it's time to pay. Better make up your mind, he could be on his way.
Warata ingai wabimer wawa te minisimin te awate bime wawa ina non te tawano wayo. Ayuna pangkane te memeten nano. Are tangira kina kona ibukin te tawano wayo. Tau te yakante memeten nan way. Ta yo kame kona katanga mo memeten nano way. Paanak kame urira. O sina kame ora na benongongora ya imenarata benongongora meikai. Korapa o te kero inkwe. Minones menam tapan ko ngora meyai. Te panamoni ka meuri men panan Hope Radio FM 89 kona meuri. Ayong kani memeten nanom mareponi memeten nanom. Terang kani bugina pana katanga na koim awareponi memeten nanom. Ngayari mente tapan ko ngora meyai. Awayong kani kuna marakotangira na kona ibukin tetapan wayo. Hi. The next song that you are going to listen to is from the Solomon Islands Student Bible Band. This is a group that Brother Stennett started 3 years ago here at Fulton College. One other active member of this group was his son, Junior Bulahite, who sadly passed away during the middle of this year, 2012. We have greatly missed him, but we are also reminded in such experience that we are living in this world temporarily. Listen to the beautiful words of this song we want to dedicate it to the late Junior Bulahite. This world is not my home. I hope you will enjoy the song. This world is not my home.
Ora tangkai wabi mono wari kite minis mangkai ya mga po tsewa to wana. Kanaruna ba yina mekena nangin ora kirom. O ya tok to wari tavita nana mane pa tsene ni. Ponto wana na pate pa inora kaya ring no maka. Ngayari te songura sti meton wakina ko nanon tsewa ni memeten nano. Meang kanaruna pa. Yai te kuna ko tangira ni kanongora yakin na. Inanon te tawano wei. Ako to ko biana nangangani ko takakora ki kito ate kukurei. Ayong kanam tay. Kwasi tarepon na pena kon nang nampan tarepon na isuwa wawakia wawato wana akete numakia kia koropoki na konte meria he yo pe 89fm @gmail.com commenti on the live ngia ko de metoni ka kai tarai men namtapo ane ko ngongora me ye me tarania ka man ko sene bete memeten nano kiere tangira kina kona ibukin te tawano wayo o te memeten nano e yero ko merun do ware vani kai e tausi kona meuri mo vani kai awayong kan memeten nanom ara ko tangira ni kanika mea ko nongora yakin na ara ko to ko bena ngani ko taka kora kina non namtai nongora men namta po ane ko ngongora me yai asangora ki na kon memeten nanom Lord, I hope this day is good. I may
Ora taingai wobi me towana rik te minis menkai ya mga po tiava towana. Ayona bangkane te memete nano re mga spokos. Are tangira kinakona ibukin te tawano wayo. O tau te akan te memete nano wayo. Tayo ka Hope Radio ya waki te memete nano ki. O yin kan ngai kuna way nang tatangira piyana na kontain ako. Awasoni kuna wayo ka ngai te akana. Kaparay pureu. Ngayari. Ya bubusing kan ya pa. Kuna katanga. Ibukin na perang kan te akan o irang kan nongongorang na ko yay. Korapa o te kiroy. Tata ru kami namdapa na kongorame yay. Ako na meuri mo ina nunde tawano wayo. Kona meuri. Ayong kan ni memeten na no marokotang ira ni kan nongoraya kinna. Ina nunde tawano way menamdapa na kongorame yay. Kaparay bureu. Mayro yakain the Echoes of Hope.
Ngora tangai bon si te punya ri te minis mankai ai mangapu te avato wana uringa ari mawana me metenano ena to kiro ingane te avato wana me yuna pangane te me metenano ai ta ko te agante me metenano yo kuna me ori op radio ta yo ga me yeiri ki me metenano wa inang tangi ni kan ngora ya kenna ina non te tawano wa yo menna pupusi ko ba ko nakatanga ba nakame wa ye ngongora menna utabon ngongora ikai nei Meiro ya tani kiri besta keriri intiriri ya futan yon PC keke. Ngayare tenduka. Menam taba no kongora me yai. Ako na meuro mo ina nante tawa no wayo. Ayong kani me meten nanom. Aro ko bontang ira ni kan ngora yakin na. Menam tabo ane kongora me yai.